Kiumia kihituku ni twakureheire gikunjo kia mbere hari thuguri ya waganu na tukirora uria ciana ikoretwo ikiendia kimwiri mwena wa korogocho niguo mone mbeca cia kuriha thukuru, na umuthi gikunjo-ini gia keri na kia mwisho tugukorwo tukirora uria ciana ici itabanagia thuguru ino, mathina maria mageragira na oho kwaraniria na umwe wa ndagitari uria maceragira magibatara motungata matiganite. O tugithiaga na mbere na guthuthuria ndeto ino ya ciana ici ciendagia kimwiri cione mbeca cia kuriha thukuru, ona gutuika thabari ino iraihũirwo ni miambato na mikuruko, tukoha thabari kiumia gia keri nginyagia gatagati ka ihuriro ria biacara guku Nairobi niguo kumenya uhoro makiri wigi ciana ici. Muoroto witu munene ihinda riri ari kumenya customer aria monaga o muthenya, mbeca iria mathukumaga na mathina maria mageragira, na oho kwaraniria na umwe wa ndagitari uria maceragira riria mari na mathina matiganite. Na thutha wa gutungana nao guku tukamba kumenyithio gutire wira urutikaga mundu ari ndatheri, na tukamba guthii handu tungihoreria njoka mbere ya kuingira wira. Thutha wa haha imwe kwa imwe nginyagia kirabu-ini kimwe guku tauni-ini ya Nairobi kuria rwimbo ruri iguru, na thutha wa muiritu umwe witu kuheanirira na umwe wa kirabu giki ndasi ikambia orio. Othini wa biacara ni customer aria mundu onaga, hihi aya monaga customer igana o muthenya? Naenda saa moja napata kwa 5, nafanya nao kazi. Per night naezenda na watatu sana watatu, au ndo nakuanga sana na wao watatu tu. Inalingana na working days. Yeah, so maybe from Friday to Sunday, that is maybe 1. O aria angi magithia na mbere na gukinyia customer kirabu-ini giki na njira ya guthugutha, umwe wao akona customer na makauma. Na tondu kwiragwo mwendika gwa cigatungu ni kwenjera, oho ona ni ngaingira thoko-ini nake muhuri wakwa wa mbica akangora na tukauma aya eri thutha. Thutha wa gukorwo na customer acio othe o muthenya, hihi mainukaga na mbeca cigana utuku umwe? Kuna shida ya pesa, unaweza pata like so much 350. Kawa wa kwanza anakuambia nakupea 100, huwezi kataa. Wa pili hivyo 100, huwezi kataa. Acha niseme kama nimepata pesa mingi pa hiyo night yote mzima, like acha niseme nimepata ka 400 hivyo. So hiyo 400 nitaenda niweke savings, next time niende hivyo mpaka inafika do yenye nitachukua, hata kama inafika 2,000 napeleka shule. Na hihi ni customer muthemba uriku macemanagia nao? Unapata msesa ingine anakuassault, ama mkishaenda kwa room anakugeuzia, maybe anakupea 50 ama 100. Anarudi mkienda kuongea naye mko make deal, anakataa, saa zingine anakataa kulipa. Unaenda na mtu mlikuwa umeongea bei, mkitoka hapo but mkishafika kwa room anaanza kukugeuka. Ukimwambia like ulikuwa unataka kutumia CD, anakwambia yeye hawezi kula sweet na pipa. So inabidi kuonori ruti gukura tega matu wiguire maria ciana ici itunganaga na moriria mari wira-ini uyu. Like sometimes unachapwa, unapata mtu anakuchapa. Kwa ulikuwa umemwambia ni mnaenda shot 2, unapata ameongeza. Kwa ilikuwa ni shot 2, nilikuwa nimemwambia ni so 2, anaongeza, na hata nipe so 2, atanipea ka 150. Na pia mimi nikajifanya nimeelewa kaa yeye. But huyo mbaba alinichapa kabisa. Alinichapa like 2 weeks sikuendanga shule. Maybe he start beating you, mambo tu mingi anaanza kukutukana.
Na hihi thogora ino nĩ ĩrĩ matirifu o ta iria ingĩ? Inalingana na how kuna watu kwa club, tuseme inalingana na working days. Yeah, so maybe from Friday to Sunday, that is. Muthenya uyu eri ao makagunikana kuona customer guthii na oja, aria angi nao mari kirabu-ini magikenia customer kirabu giki na njira ya guthungutha. No hihi ni uguni uriku munene monaga wira-ini uyu? Nimejisomesha kutoka form 3 and here I am in form 4 sai, na thank God. Wira uyu wihuirwo ni mathina kiondorita, umwe wa wari mirimu, na riria hihi matungana na customer arega kuhuthira mibira mekaga atia? Inakuwa so disgusting and unafilwa, but you have to do it just in order for you to get money. Kama umekataa, anachukua mbao, anaanza kupiga nao, kupiga mateka, kupiga ngumi. Wira uyu umahotithitie gukinya haki mathomo, na hihi kuri undu ungiuka matigane naguo. Jodi unaweza pata mtu oversize, mtu mkubwa kukushinda. So itabidi juu hata kama utafeel pain na mtu anakuinsult, anakuambia mambo mbaya na kutusi matusi yote, una feel pain sana. So sipo hiyo job. Nimekuwa nikilipa fees nayo kwa sababu naona it's so hard, kwa sababu kazi yenye wazazi wangu wanafanya ni kazi ya kubahatisha. Na tondu ciana ici itikinagirira wira uyu, kioneki kiao ni kiriku muturire-ini? Kaa kuna mtu mwenye atusaidie, juu kazi si poa na ni ngumu pia. Juu hadi sometimes unaweza enda huko mtu amekubaia pombe, utamake kwenda shule, uko na hangovers, inabidi unalala. Sometimes unamiss shule, mara mingi nenye mi umiss kwanza mimi umiss shule sana. Juu niko na masista wenye bado wanatuangalia juu na ni must tuwa provide. Mangu akienda kwa suluku na mimi naenda kwa suluku isaidi ingine. Acha, alafu pia mimi kwenye nitamaliza shule hadi mimi naweza saidia wengine. Nikipata mtu atanilipia shule, naweza wachana na hii kazi. I can be so very thankful. Thutha wa uthuthuria witu tukamenya hari thibitari mathiaga kwamukira motungata, na tukoha thabari nginyagia kuo kuria turacemania na ndagitari Stephen Nyota wa Mwangi, uria uratutariria mathina maria airitu aya makoragwo namo na mogwati maria makoragwo mamang'itheire. Ngukuhe mbeca ici, wa gutumira ni ici, arore one ati kwaga gutumira mubira ni gukumuhe mbeca cia gucoka thukuru na hihi cia mahuthiro mangi. No riu muiritu ni akubozwo ni need yake kana bata wake ni gutuma athie tari na ki. Kuo hari na riski nene muno, angi ni tondu ni aroneka ni munini, ona ni akunyitwo kia hinya athiete gwetha. Kuona ciana ici ni ciambitie kuhuthira dawa cia kubanga uciari, hihi maya ni makamathinia muturire-ini wao mundu angigabatara mwana. Productiveness yake affect njira ya uciari, affect matumbi make, akorwo riu ndangika atia. Hihi Nyota anateithĩrĩtwo aya na mataro uria mangitiga wira uyu? Kindu kia mbere twikaga thiini wa HIV prevention ni turoraga risk ya mundu. Ndui risk ya kugia na virusi itwanaga ni andu aigana urathie nao per day. Tondu uri urathie na andu aingi noguo risk yaku irongereka. Kuguo ri uhoro wa kunyihia namba ya andu aria urathie nao, aria urakoma nao, unginyihia ni unyihagia risk yaku yake. Kuguo aria othe mokaga ni ngeraga kumera uhoro wa ku reduce. Na korwo tuiretu tu tunini ngakimera undu uyu ri no utige. No riu twarora hihi circumstance ona uri ungimwira tiga, ona wewe mwene ni uraigua guoya kumwira tiga, tondu wa mwira tiga ri wa mwira tiga na mahitaji maya karute ku. Ni kiugo kia Nyota kia mwisho, haiko he mundu ungihota kumateithia kumarihira bithi. Ni andu tuwi ni tuikarite nao na tukaraniria nao, ni hagirire kugia andu meyumirie mamateithie kuriha bithi. Kinya wa thina niguo tumite ciana ici ikorwo ikiyendia kimwiri na ri ihote gukorwo ikiona mbeca cia kuriha thukuru,
na makoria mangĩona mũndũ wa wendi mwega ũngĩhota kũmateithĩrĩria mathomo-inĩ mao, no matige na wĩra ũyũ mũti wĩra metĩagĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Wanjikũ.